Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu 2026 aho muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Hanyuma namwe muri mu bihugu bitandukanye ariko mukaba mudukurikiye muraza kutwandikira muri comment section mutubwira aho muherereye. Ushobora kwandika kugira uti nanjye nitwa gutya na gutya nimereye muri South Africa, munaduhe n'amakuru y'uko ibintu byifashe muri South Africa. Twabonye ko abimukira cyangwa se abantu nyamahanga batuye muri iki gihugu bamerewe nabi mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ni inkuru nziza izindutse cyane. I Kigali hari inama ikomeye cyane igiye kwitabirwa n'abaperezida bagera kuri 4, ariko kandi Madame Ingabire Victoire Umuhoza nawe ni inkuru itunguranye muri iki gitondo cyo ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu 2026. Amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntambara yo mu burasirazuba bwa hagati n'andi makuru. Reka tuhere ku makuru mu buryo bw'incamake, hanyuma tubone kugaruka kuri izo nkuru zombi kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Reka duce mu gihugu cya Tanzania babwire ko Tanzania yihanangirije abaganga baka amafaranga ababyeyi batwite mbere yo kubitaho. Guverinoma ya Tanzania yongeye kandi kwihanangiriza abakozi bo mu rwego rw'ubuzima ibasaba kutarangarana abagore batwite, ibasaba kandi kubanza kwishyura mbere amafaranga ya serivisi kandi zigomba gutangirwa ubuntu. Ni nyuma yuko muri Tanzania kandi hakomeje kumvikana ibibazo by'abagore batwite barangaranwa n'abaganga, aho babasaba kwishyura mbere yo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bari buhabwe. Ni mu gihe uretse no kubishyuzwa mbere yo kubakira, ahubwo bitagomba kandi no gukorwa kuko kuvura abana bari munsi y'imyaka ndetse no kwakira abagore batwite kwa muganga muri Tanzania bikorerwa ubuntu. Minisitiri w'ubuzima muri Tanzania yitwa Mohamed Muchengerwa yavuze ko ibyo bikorwa bamwe mu baganga bakora binyuranyije n'amategeko n'amabwiriza igihugu cyashyizeho mu by'ubuvuzi kandi bikagira ingaruka mbi kuri serivisi ababyeyi batwite bagomba guhabwa. Ikinyamakuru The Citizen cyanatangaje ko mu mavuriro ya leta amwe muri Tanzania byagaragaye ko abagore batwite basabwa kwishyura amashiringi ari hagati y'ibihumbi 15 n'30 abarirwa mu 8 ndetse mu 16 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse bagasabwa kwizanira ibikoresho nk'uturindantoki n'ibindi bikenerwa ku bitaro. Ubwo rero yari mu muhango wo kwizihiza icyumweru cyahariwe ubuzima muri gihugu, Minisitiri Muchengerwa yagize ati nta mugore utwite ugomba kandi kwangirwa kwitabwaho bitewe n'amafaranga. Yongeyeho ko abakozi bose batubahiriza ayo mabwiriza bazafatirwa ibihano birimo kwirukanwa ku kazi ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo gukora umwuga w'ubuvuzi kuko batakomeza kandi kunyuranya n'amabwiriza ya leta yo kwita ku baturage bitwaje inyungu. Minisitiri w'intebe wa Tanzania yitwa Mwigulu Nchemba yashimangiye ko amavuriro yose agomba rero kwakira ndetse no kwita ku bagore batwite nta yandi mananiza cyangwa se kubasaba kwigurira imbere ibikoresho byo kwa muganga. Yagize ati umugore utwite agomba kandi kwakirwa ako kanya nta yandi mananiza. Itegeko rigenga ubuzima ryo muri 7 muri Tanzania riteganya ko abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 bagomba guhabwa serivisi z'ubuvuzi ku buntu, ariko haracyari ikibazo cy'uko ridashyirwa mu bikorwa neza mu bice bimwe by'igihugu. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko hakenewe gukaza ingamba zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko kugira ngo abagore batwite kandi babone ubuvuzi bwuzuye kandi ku gihe batishyuye amafaranga kandi batagombaga kwishyura. Hanyuma mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushyira umusoro wa 25% ku modoka ziva mu Burayi. Donald Trump yatangaje ko agiye kongera imisoro 25% ku bicuruzwa bituruka mu muryango umwe bw'Uburayi birimo imodoka n'amakamyo. Nubwo atasobanuye byinshi, Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja European Union kutubahiriza ibyo impande zombi zemeranyije mu bijyanye n'ubucuruzi. Mu butumwa yanyujije kuri Truth Social yagize ati nejejwe no gutangaza ko mu cyumweru gitaha nzongera imisoro yakwa ku modoka n'amakamyo bituruka mu muryango umwe bw'Uburayi. Komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi nayo idatinze yasubije iti tuzakomeza kandi gukora ku buryo burinda inyungu z'umuryango umwe bw'Uburayi. Iyi komisiyo yatangaje ko ikomeye ku byo yiyemeje, ariko ishaka kumenya ikijya mbere ku bijyanye n'ibyemezo bishya bya Amerika.
kongera imisoro ku modoka ni ukuzahaza abo muri European Union kuko iki gice kiri mu bya mbere bihetse ubukungu bw'Uburayi. Impamvu ni uko nko muri 2024 Uburayi bwakoze ibinyabiziga miliyoni 17,200,000 muri uwo mwaka, kandi bwohereje muri Amerika imodoka zirenga 757,000 zari zifite agaciro ka miliyari 44 z'amadolari Amerika. Iki cyemezo kandi kije nyuma y'uko y'igihe kitageze ku mwaka European Union cyangwa se umuryango w'Uburayi na Amerika byemeranyije ku masezerano y'uko ibicuruzwa bya EU bitagomba kandi gucibwa imisoro irenze 15% kurwaho imisoro ya 30%. Trump yari yahize guca ibicuruzwa byaho mu muryango umwe bwa Buraya. Hanyuma mbere gato ko turajya kuri ya nkuru nababwiye, reka mbanze mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Congo Joseph Kabila ashobora kwifashisha abanyamategeko mu guhagarika ibihano yafatiwe na Amerika. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Demokarasi ya Congo yaciye amarenga ko ashobora kandi kwifashisha abanyamategeko be mu guhagarika ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 30 Mata 2026. Minisiteri y'Imari ya Amerika yatangaje ko Kabila atemerewe kujya Washington kandi ko imitungo yose yaba afite yafatiriwe kuko ngo agira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Congo abinyujije mu bufasha aha ihuriro rya AFC 23. Mu by'iyi minisiteri yashingiyeho kandi harimo ko kuva muri Gicurasi 2025 Bwana Kabila aba mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC 23, kandi ngo yanagerageje kandi guhuza imbaraga za politike kugira ngo zikure Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ku itariki 30 Mata ibiro bya Kabila byatangaje ko ibihano yafatiwe na Amerika bishingiye ku mpamvu zidafite ishingiro na rito, kandi ko bigamije inyungu za politike kandi ko nta bimenyetso zishingiyeho. Itangazo rivuga ko kuva muri 2021 kugeza 2019 ubwo Bwana Kabila ari ku butegetsi yashyize imbaraga mu kunga ubumwe bw'abanyekongo, kugarura amahoro mu gihugu, kongera kucyubaka ndetse no guharanira amahoro mu karere, kandi ko ari we wenyine wavuye ku butegetsi mu mahoro. Riti icyemezo cya Amerika kiratangaje cyane kuko gishingiye ku murongo wa leta ya Kinshasa yananiwe kugaragaza ibimenyetso by'iburura bike by'ibirego yamushinje mu butabera bw'igisirikare cya Congo nubwo ariyo iwugenzura. Ibiro bya Bwana Kabila bivuga ko ashyigikiye ubumwe bw'abanyekongo, ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, amahoro muri iki gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'ibiganiro bidaheza bihuza abanyekongo bose nk'ibyashakirwamo amahoro arambye. Byatangaje ko kuregereka ibyaha kuri Kabila kandi aharanira imiyoborere myiza, ubutabera n'ubwiyunge bw'abanyekongo, agahamagarira abantu kubazwa ibyo bashinzwe bidashobora kandi gukemura ikibazo cy'umutekano mu gice cyugarije Repubulika Demokarasi ya Congo muri iki gihe. Biti Perezida Kabila afite uburenganzira bwo gusaba abanyamategeko be gufata ingamba z'amategeko zigamije guhagarika icyemezo yafatiwe, gusaba ibimenyetso bigenzuwe bigaragaza icyashingiweho, kurinda icyubahiro cye, amateka ye, uruhare afite mu mutekano wa Repubulika Demokarasi ya Congo. Amerika yafatiye Kabila ibihano nyuma yaho muri 2025 urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika Demokarasi ya Congo rumukatiye igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Yateye utwatsi uyu mwanzuro agaragaza ko nta kimenyetso na kimwe ushingiyeho. Kandi uko reka mbabwire ko i Kigali hagiye guteranira inama irimo abaperezida bagera kuri 5, ndumva ni 4 bagomba guteranira i Kigali. Abaperezida 4 bagomba kwitabira inama ya Africa CEO Forum i Kigali. Ubuyobozi bukuru bwa Africa CEO Forum bwatangaje ko abaperezida 4 barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari bo bemeje ko bazitabira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyapolitike baturutse muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi, izwi nka Africa CEO Forum izabera i Kigali. Avuga ko rero iyi ni inkuru nziza ku gihugu cy'u Rwanda. Biteganijwe ko rero iyi nama yitabirwa n'abarenga 2500 kuva ku itariki ya 14 na 15 Gicurasi 2026 muri Kigali Convention Center. Umuyobozi mukuru wa Africa CEO Forum yitwa Adrian Feding ku itariki ya 30 Mata 2026 yatangaje ko abakuru b'ibihugu bemeje ko bazayitabira. Kugeza ubu ari 4, aribo Perezida Paul Kagame, Perezida Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, Perezida Brice Cortel Oligui Nguema wa Gabon ndetse na Perezida Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania. Yashimangiye ko hari n'abakuru baza guverinoma benshi biteganyijwe ko bazayitabira, barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Guinée Bauri ndetse n'uwa Cote d'Ivoire Robert Begle Mambe, wa Tanzania Mwigulu Nchemba.
yashimangiye ko ubwitabire bw'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru haba mu nzego za leta n'iz'abikorera bigaragaza akamaro k'inama mu kunoza politike z'ibihugu ndetse no gushimangira ubufatanye hagati ya za guverinoma n'urwego rw'abikorera. Ati twe nka Application Forum twarebye ku miterere y'isi n'ubukungu mpuzamahanga dusanga dukwiye gushimangira ko mu byerekeye politike z'ubukungu mpuzamahanga ubunini bw'umugabane ari ingenzi ndetse ko imbaraga ubudahangarwa ubutajegajega ari ingenzi ku bashoramari ibigo by'ubucuruzi n'abayobozi mu bya politike. Umuyobozi ushinzwe ishoramari mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe iterambere RDB Michel Umurungi yavuze ko nubwo Afurika kandi ifite umubare munini cyane abaturage bakabaye bagize isoko rikomeye ariko icyugarijwe n'ibibazo. Ati niba Afurika ishaka kwihuza hakenewe kandi uburyo buhamye bwo kunoza ubwikorezi urwego rw'ingufu rukora neza. Ati uburyo bwo gutwara ibintu bunoze ndetse no gushyiraho ikoranabuhanga rihuza umugabane wose ivyo ni umusingi ufasha abantu kandi n'ibintu ishoramari ati kwambukiranya imipaka bigatuma amasoko yo mu bihugu aba mpuzamahanga. Application Forum ni inama izenguruka mu bihugu bya Afurika. U Rwanda rugiye kuyakira ku nshuro ya gatatu kuko ku nshuro ya mbere rwayakiriye muri 2019 rwongera kuyakira muri 2024. Yateguwe n'ikigo Jeune Afrique Media Group gifite ikinyamakuru Jeune Afrique gifatanyije na sosiyete y'Abasuwisi Rainbow Unlimited izobereye mu gutegura inama zikomeye cyane zijyana n'ubukungu. Inama mpuzamahanga ihuriza hamwe abavuga rikumvikana mu rwego rw'abikorera muri Afurika barimo abacuruzi bakomeye abayobozi b'ibigo abashoramari n'abandi. Ikigo cy'ubucuruzi nacyo kandi cyemererwa kandi kwitabira kigomba kandi kuba nibura ku mwaka cyinjiza miliyoni 20 z'amayero. Reka tujye no kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu nguyu rero ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ariko usanga ufite n'ishyaka ritemera amategeko mu Rwanda. Akigera mu Rwanda muri 2010 yagiye ku rwibutso rwa Gisozi aza kuvuga amagambo yagaragayemo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aza gufungwa, aza gutabwa muri yombi, araburana, aza gucirwa urubanza, agatirwa imyaka igera kuri 15 gusa yamaze gusoza imyaka igera ku 8 aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yatambutse nyuma yaho Ingabire Victoire atagaragaje kwicuza ndetse akagenda agaragaza ko nta imbabazi yigeze asaba mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugenda agaragara no mu makosa n'ibindi bya bitandukanye. Hari abarwanashyaka be barimo bafunzwe ubwo baburanaga mu mizi, nibwo rero yaje gutumizwaho kugira ngo agire amakuru abazwa cyangwa se akorwaho iperereza. Hanyuma rero biza gusanga ko by'ukuri nawe ashobora kuba umufatanyacyaha aza guhongera gutabwa muri yombi. Hari ingingo rero yari maze iminsi baganiraho cyangwa se baburanaho, ingingo y'106 iherutse kumutsinda, ariko ikindi nababwira nuko ubu noneho Madame Ingabire Victoire Umuhoza agiye kugaruka mu kuburana mu mizi, agiye kugaruka mu rubanza rwe gutangira kubona mu mizi. Mwibuke ko mu minsi yatambutse ubwo witwa ugira shebuja Emmanuel Minisitiri w'ubutabera ndetse akaba n'umwe nkuru ya leta yari mu gihugu cy'Ubusuwisi, ndumva yarahuye n'umuhungu we wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza musaba ko mu by'ukuri ngo bazarekura nyina, ariko aramubwira ati humura ntugire ikibazo, ati ubutabera bw'u Rwanda buzakora uko bushoboye kose, ati ahabwe ubutabera bwa nyabwo. So ubutabera bwa nyabwo rero ntabwo ari ubutabera bushingiye ku cyene wabo cyangwa se ubutabera bushingiye ku kuvuga yuko umwana yavuze ngo bafungure nyina. Ubwo ni ubutabera, nahamwa n'ibyaha azahanwa n'amategeko, nasanga ari umwere azarekurwa nk'uko n'abandi bose bisanzwe bikorwa muri rusange. Gusa nakubwira ko rero habaye impaka zikomeye cyane mu rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza wasabaga ko ingingo y'itegeko yatumye afungwa ikurwaho. Icyo gihe urukiko rw'ikirenga rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza, aho yagaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Urubanza icyo gihe rwaranzwe n'impaka nyinshi cyane hagati ya Ingabire Victoire Umuhoza n'intumwa ya leta yatumijwe ngo itange ibitekerezo kuri iyo ngingo yarezwe. Iyo ngingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo yashingiweho n'urukiko rukuru ruhamagaza Ingabire Victoire Umuhoza ndetse muviramo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Icyo gihe ingingo y'106 yagaragazaga ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kandi kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza kandi buranisha batongeye guhamagarwa.
iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza Werere yasobanuraga ko kuba urukiko ruhamagaza umuntu nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha byerekana ko wa muntu ataba agifatwa nk'umwere. Yasobanuye ko kuba umucamanza ashobora kandi gutumiza umuntu agasesengura imvugo yamubwiye usanga yinjiye mu zindi nshingano z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha. Ati umucamanza yaguhamagaje nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha ukisobanura, atanyurwa n'ibisobanuro wamuhaye akajya gusuzuma neza ibyo wamuhaye, bivuze ko aho ari gukora igikorwa cy'ubugenzacyaha yategetse ko ukorwaho iperereza, hanyuma rero akaba ari nawe kandi uzagucira urubanza. Ese uwo muntu azaguha ubutabera buboneye? Maître Brice Bikotwa uri mu bunganira Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko icyo cyemezo cyica ihame ry'uko umuntu ahabwa ubutabera buboneye, kuko usanga umuntu kandi yamaze gucirwa urubanza. Ibi ni Maître yabivugaga, ati usanga umuntu yamaze gucirwa urubanza atarana nisobanura. Asobanuye ko ingingo y'ijana na gatandatu y'itegeko ry'imiburanishize y'imanza nshinjabyaha inyuranyije n'itegeko nshinga. Gusa ku rundi ruhande witwa Maître Gashema Felicien yasobanuye ko iyo ngingo iteza urujijo, bityo ikwiye kandi gukurwaho kuko abantu bose bafatwa kimwe imbere y'amategeko bijyanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Uhagarariye leta mu rubanza yitwa Maître Kabuye Speciose, icyo gihe yasobanuraga ko iyo ngingo ishimangira ihame ry'ubutabera buboneye ku buryo abantu bose kandi bagize uruhare mu bikorwa by'icyaha babihanirwa. Yibukije ko mu manza nshinjabyaha umucamanza aba ashobora kandi kwishakira ibimenyetso no mu gihe kandi abagombaga kandi kumushyikiriza batabitanze, ariko ko ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza kuko ari rwo rwego rubifite mu nshingano. Yashimangiye ko kuba itegeko rivuga ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kirimo, kuko bufite inshingano yo gushaka ibimenyetso bishinja cyangwa se ibishinjura. Yavuze ko ubushinjacyaha bugaragaje ibimenyetso bishinjura uhamagajwe n'urukiko atahanwa kandi bigaragara ko nta ruhare yagize mu ikorwa ry'icyaha nk'uko icyo gihe byakomeje kujya bigarukaho. Impaka zakomeje kuba nyinshi cyane ku ikurwa ry'ingingo. Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'ijana na gatandatu yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'ingingo n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo ya 29 agace ka B 61 n'izindi, asaba ko yakurwa. Ingabire Victoire Umuhoza kandi yasobanuye ko kuba urukiko rurategetse ko akorwaho iperereza ariyo byatumye afungwa kandi ko byari inshingano z'ubushinjacyaha, bityo habayeho kwivanga k'urukiko. Yavuze ko ihame ry'uko inzego z'ubutabera kandi zigomba kwigenga ritaryubahirijwe kuko umucamanza adakwiye kuba umugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Yasobanuye ko umucamanza afite ubwiganyagamburiro bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha, bityo ko adakwiye kandi gukoresha iyo ngingo y'ijana na gatandatu. Yabwiye urukiko rw'ikirenga ko bikwiye guca umuco wo kudahana ariko hadahonyorwa itegeko nshinga, agasaba ko ingingo y'ijana na gatandatu icyo gihe y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yavanwa. Yanavuze ko itegeko nshinga risobanura ko inzego z'ubutabera zuzuzanya, ariko ko gukoresha ijambo gutegeka biba bisobanuye ko nta kuzuzanya birimo, ahubwo urwego rumwe rutegeka urundi kandi umushinjacyaha ataba agifite ubwinyagamburiro. Mu bushishozi bwanyu ati mwazategeka ko iyo ngingo y'ijana na gatandatu ikurwaho. Abanyamategeko bamwunganira nabo kandi bagaragaje ko iyo ngingo ivuyeho byatanga umurongo uhamye w'ubutabera, kuko kugumaho kwayo bitanga icyuho aho urwego runaka rw'ubutegetsi rwaba rusumba urundi kandi zigomba kuzuzanya. Maître Gashema Felicien yasobanuye ko umucamanza afite ububasha bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha, bityo ko atakwitwaza ko nta tegeko rihari mu gihe iyo ngingo yaba ivuyeho. Yasobanuye ko bidakwiye ko urukiko kandi rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza kandi ari inzego ebyiri zikwiye kandi kuba zigenga. Yerekanye ko itegeko riha ububasha Minisitiri w'Ubutabera gutegeka umushinjacyaha mukuru gukora iperereza cyangwa se kurihagarika, bityo ko iyo ngingo y'ijana na gatandatu yambura ububasha Minisitiri w'Ubutabera. Maître Brice Bikotwa na Gatera Gashabana nabo bashimangiye ko iyo ngingo kandi yakurwaho kuko bigaragara ko inyuranyije n'itegeko nshinga. Leta yo igaragaza ko buri rwego rwigenga, ariko ko iyo ngingo yifashishwa mu gihe kandi byagaragara ko hari urwego rutubahirije inshingano zarwo cyangwa se rwirengagije nkana kuzuza. Maître Kabuye Speciose yasobanuye kandi ko iyo ngingo y'uburenganzira bw'umucamanza iyo hari ibimenyetso bifatika bituma hari umuntu kandi ukekwaho icyaha. Ati umucamanza ntabwo yabibona ngo ahumirize ngo nuko bitazanywe n'ubushinjacyaha nubwo bitagaragaye muri cya gihe cy'iperereza,
urukiko ruhumirije byaba ari ubutabera butanoze. Hanyuma ati yasobanuye ko kuba urukiko nk'igicumbi cy'ubutabera rwategeka ubushinjacyaha kandi gukora iperereza nta kibazo kirimo, kandi ko atari ukwivanga mu nshingano ahubwo ari ukwibutsa mu gihe kandi rubona ko hari ibitakozwe uko bikwiye. Yanibukije ko gukora iperereza kandi bitavuze ikurikirana cyaha kuko ubushinjacyaha butegetswe gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Visi Perezida w'urukiko rw'ikirenga Justice Habiyaremye Alphonse yabaje uko byagenda iyo ngingo ikuweho mu gihe kandi urukiko rwabona ko hari undi muntu utari mu barezwe ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kandi kuba icyitso cyangwa se umufatanyacyaha. Ingabire Victoire Mutsi cyongera bamwunganira bagaragaje ko ntacyo cyabaho ahubwo hari andi mategeko aha umucamanza ububasha kandi ko ariyo yakwifashishwa ariko atabayeho kwica nkana itegeko nshinga. Nyuma icyo gihe impaka ndende perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanagaza Domitille yapfundikiye iburanisha atangaza ko icyemezo icyo gihe cy'urukiko cyagombaga gusohoka ku itariki 27/2026 hari ku isaha 4 za mu gitondo. Hanyuma duhindure ingingo tuve kuri Madame Ingabire Victoire Muhoza mbabwire ko andi makuru aravuga yuko abantu 5 baguye mu mpanuka y'indege yabereye muri Amerika. Abantu 5 baguye mu mpanuka y'indege nto ya Cessna 221C yahanutse muri Wembley muri leta ya Texas. Reuters n'amakuru y'Abongereza yanditse ko urwego rushinzwe ubwikorezi bwo mu kirere rugiye kandi gukora iperereza ku cyano iriya ndege. Inzego zishinzwe umutekano kandi ubutabazi bw'ibanze zatangaje ko amakuru kandi yibanze agaragaza ko indege yagenderaga ku muvuduko wo hejuru cyane igihe yakoraga impanuka. Iyi ndege yanyuze mu kirere, iyo ndege yahanukiyemo yageze aho yajyaga nta kibazo igize. Umuvuduko hejuru cyane. Hanyuma tugenda dusubira umusozo wacu babwire ko mu yandi makuru abakomeza kugenda avugwa nuko leta ya Uganda yirukanye abanyamahanga bagera ku 169. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kwirukana abanyamahanga 169 babaga muri iki gihugu binyuranyije amategeko. Iyi minisiteri yabitangaje ku itariki ya 1 Gicurasi 2026 ivuga ko abanyamahanga 23 bagize icyiciro cya mbere basubijwe mu bihugu baturutsemo ku itariki 30 bagize icyiciro cya kabiri boherezwa mu gitondo cy'uyu munsi, abandi bakaba bagomba kandi koherezwa ku itariki ya 2 Gicurasi. Yasobanuye ko bose bagombaga kandi koherezwa iwabo mu munsi umwe, ariko habayeho ikibazo cyo kubura indege zibatwara kuko yasanze nta myanya ihagije iri mu zabonetse. Leta ya Uganda yatangaje ko amakosa abanyamahanga bakoze ari uko batangiye kandi gukora akazi muri iki gihugu kandi visa bari barahawe zibemerera gukora ubukerarugendo gusa, ibyo bikaba kandi binyuranyije amategeko. Tariki 27/28/2026 bakoze urwego rwa Uganda rushinzwe abinjira basohoka bakoze umukwabo mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane muri Kampala bahafatira abanyamahanga 131. Muri abanyamahanga harimo 139 bafatiwe mu nyubako i Kampala bakekwaho gukoreramo ibyaha birimo ubwambuzi bwifashisha ikoranabuhanga. Abafatiwe muri nyubako bakomoka muri Ethiopia, Pakistan, Buhinde, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, Nepal, Indonesia ndetse na Malaysia. Hanyuma bagire ko agahenge katumye Trump atajya gusaba inteko uruhushya rwo gukomeza intambara muri Iran. Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yatangaje ko kubera ko bari muri agahenge ko kudatera Iran ati kujya gusaba uruhushya inteko ishinga amategeko rwo gukomeza intambara kwa Donald Trump byabaye bihagaritswe. Pete Hegseth yasubizaga ibibazo yabazwaga n'inteko ishinga amategeko Amerika umutwe wa Sena ku itariki 30 Mata 2026. Iminsi 30 iruzuye kuva Trump amenyesheje inteko ishinga amategeko ko yarashe kuri Iran hari ku itariki ya 2 Werurwe 2026. Itegeko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rigena ko perezida abagomba kandi kujya gusaba inteko ishinga amategeko uruhushya rwo gukomeza intambara mu gihe kandi intambara Amerika yatangije imaze iminsi 60. Inteko itemeje ko iyo ntambara kandi ikomeza, perezida ahabwa iminsi 30 yo kuba yavanye ingabo za Amerika mu ikotaniro. Umwe mu bayobozi bakuru ba Amerika yavuze ko intambara na Iran yarangiye kuva hajyaho agahenge muri Mata 2026. Icyakora ntabwo ibiganiro kandi bihagarika intambara burundu birafata murongo kuko impande zombi zitarumvikana. Amakuru avuga ko Iran yohereje umushinga ukubiyemo ibyo wifuza kuri Pakistan ihuza na Amerika. Icyakora ntabwo hari hamenyekana ibikubiyemo wose, ntibizwi niba na Amerika kandi yarawakiriye. Mu minsi ishize Donald Trump yavuze ko Iran niba ishaka ibiganiro byo guhagarika intambara izamuhamagara abi Washington. Amerika kandi yakomeje gufunga ubwato bw'ibikomoka kuri petroli bujya cyangwa se buva ku byambu bya Iran.
Ibyo byatumye rero Iran igaragaza ko izakomeza gufunga umuhora wa Hormuz. Iran kandi yatangaje ko yiteguye kandi gusubiza Amerika mu gihe Washington yakomeza intambara. Amerika igaragaza ko intego nyamukuru yo kurasa kuri Iran ari ukuyibuza kongera ubushobozi kandi bwayo mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Icyakora umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei yavuze ko batazatezuka kuri iyi gahunda kuko ngo ingufu za nucleaire niwo mutungo wabo. Iyi ntambara kandi yateje ibibazo by'ubukungu kuko Iran yakomeje gufunga inzira ya Hormuz yuzugamo ibikomoka kuri peteroli bingana 20% by'ikoreshwa mu isi yose. Tariki ya 30 Mata 2026 igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7%, kirenga amadolari 26. Nibiba ubwa mbere bibayeho kuva mu 2022 bw'intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Ubwo yasubizaga ibibazo by'abasenateri, Peter Hegseth yagize ati ubu turi muri gahenge, bivuze ko dukurikije uko tubyumva kubara iminsi 60 byabaye bihagaze. Itegeko rya Amerika kandi rigaragaza ko mu gihe kandi ko itemeye ko intambara kandi ikomeza iminsi 60 itanga iminsi 30 yo gukura intambara ku ingabo ku ikotaniro. Itegeko ryemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1973 havuzwa Richard Nixon wari perezida wa Amerika gukomeza intambara muri Vietnam. Abo mu ishyaka ry'Abademokrate bakunze gushyira imbaraga mu kugabanya ububasha bwa Trump ku bikorwa bimwe na bimwe, ariko byakomeje kubananira nubwo bagaragaza ko bazakomeza kandi kubishyiramo imbaraga. Abademokrate bakumirirwaga n'abarepublicain Trump bakomokamo bavuga ko Iran ari ikibazo ku mutekano wa Amerika bityo igomba kurwanywa. Nubwo ubukungu bw'isi bukomeje kandi gutikira kubera intambara ya Iran, Amerika nayo imaze kwitakazamo arenga miliyari 25 z'amadolari Amerika mu bikorwa bya gisirikare kugeza magingo anga. Reka mbashimire kandi bifuriza byiza, turaza gusubira mu yandi makuru.